Местnej заjedниці і людзох зозвалало явне водопривредне підприємство води Войводини до Руського Керестура вчора послало косачки за кошення подводної вегетації. Najavene, že še bude košic od tak volaného Širokого po Kruščič, co okolo 12 km dlužiny. Očekujeme veľa toho od tých ľudí, čo stihli, od tej mechanizácie, bo my očakovali jednu kosačku a poslali nám až 3 kosačky, takže sme bars iznenadzeni pozitívno. Co problem toho Begela, da vam trava už pomali hore? Či to ostatnji moment bol za také? Ja dúfam, že to trebalo i pred pár rokami, že bol to dostatný moment za riešovanie toho problému na Begelu, ale aj da povieme, že nikda nie pozno. Keď je dobre ide, keď nikda nie pozno, da še to počne teraz robiť. Кошення подводної вегетації буде перша фаза ушорення Вегелю. Як варі окончувати длужності секретара местної заjedniці Ruski Kerestur Mihajlo Pašo, po košenju šlідzi друга фаза, odnosno meranje hrubini pasma mutljanki i potencijalne vymuljowanie.